Football Titi par jasari som pariat na ngai khavele don ta ila footballa thunei tu sang ber FIFA chuan technology thar duangin man tak tlak ani don ti chianin an en china he technology thar hi out of bounds ti in ahming an vua Qatara khan Intercontinental Cup match thuma an mangani he technology hian gol khung main ball out man le man lo chungchanga thutluk na dik jok apo chuak theidona VAR in afin fia thattok theilo china he technology hi atangkai zual don ani FIFA hian real time 3D recreation an mandana po tlem herremin offside chungchanga rangsoka thutluk na siam ani theina turin an ruang mana chu wangin offside chungchanga te po thutluk na siam tura reideu deuh nga ngai thin angte kha nuai bo then thei tura anin ngai ani Liverpool ina British football chanchina player leiman tamber record hial an siamna Alexander Isak hi Tottenham nen anin machon tuma Liverpool matroina gol akhung tum khan na takin ain hliama Spurs defender Mickey van de Ven an atlo ani kha wang khan in khel zui theilovin thak nga lania ain hliam nat mel hle ti chuan a hliam te endik ani nuwa akeveilam atliak ti club lamin annem ngeta anzai ngal bok kum somni parukmi Swedish footballer of the year choi monadong lim Isak hian Liverpool apan nuwa vulni ala nei lova Base phak lotia soisel atokara a fitness siam remin Spurs laka gol poimo akhunga ma se a heti le taka wang hian Liverpool a atluan ri lo na ain chunzom ta zel ani bera tuna a hliama wang hian hun engemaw chen achol angai don Isak hian Liverpool tan match som paru khel to in gol thum chau ala khunga Liverpool tran tu te tan chuan do thei taka nga le ri phot atul don ta ani Manchester United captain Bruno Fernandes Aston Villa an machon tuma in liampo achol ri atul dona engchena reinge acholang hriat chian niri lo ma sela match then khat ero a khel lo arin omti tarlan ania United khelma bang match masalam Newcastle Wolverhampton Leeds United Burnley Brighton Manchester City le Arsenal te an machon huna ainlan theilo rin na alian le heng team pasari te hi December ni somni paruk zana tanga January ni somni panga thlenga an machon turte an nia heti chung hian Bruno hi acholri angai arin om Adam chaktawiawani ero chuan Manchester City le Arsenal amachon man mai thei ti velani Brazil superstar Neymar po hlotling taka zayania akhub veilam liam hi FIFA World Cup sanhi somni paru khelma ngeya Adam beisein World Cup a fitness thatak neya Brazil team khaipa ni le thei turin Neymar hian tran ala a Akheriara World Cup akhel na nung bertur ani theive to mai dona wangin atan po hetianga thataka in bua sai hi atul hle Neymar hi kum samthum pathum mi ani ve towa Brazil tana gol khung tam berniin match za somni pareta tangin gol samsari pakwa akhung towa ma se anram tan hen kumni chuang ainlan to lovani Manchester City manager Pep Guardiola chuan tuna akai rhoi a player te Manchester City player te hi Christmas zoa match an khele masak ber tur Premier League ka Nottingham Forest an machon dona an buk thavek don ti asoi City hian West Ham an machon ma khan an player te hi an buk that thu asoi tel boka clubina an chordu dan pochok thei tura club lam be se ang an ni theina turin player te ri zonga hian na sajokin tran an la a an ri lutuk chuan in khel lova an olmai te po angai don ani Pepian a player te chungchang hi soin an du chuan an ei thei ma se ka thunun du ani han ngai tua ma ula tuna player pakha du thu samina oma ma se nakina keji thumla ya ri bela alokir chuan Nottingham a azin ve lawang atiani Spanish manager Pep hi player te fitness chungchanga strict takania kumsang ni somparuka po khan atim enkola player engemozat an ri lutuka wangin a thlau thlamia to City fullback thin KLPC po khan Pepian player te hi pizza e lo turte thei tui then khat in lo turte eile in lam tina salutuk lo turte in ashil thin ti na soitoni kha Calvin Phillips po overweight ti in Pepian wala wangreng takin asoito bok Pepa hnuaya chuan ri lutuk arem lova Pepa beise ang levela om sham zel angai ani bera ani lo chuan thlau thlak bak mabak aom te chiam lavani AC Milan chuan West Ham atangin Niklas Füllkrug hi laklu antum chunzom zela club pahni anin dor thuk viau to bok kum samthum pahni mi German striker hian West Ham hi chua san adua Milan hian anlo be save bok nen atan po chuan rem chang ain honga
West Ham po hian chuak du na chuti in January thla a chua an phal sak AC Milan hian lona ho phota chumia chuan a ngeta in leitheina tura thu thlun telan duwa West Ham po hian an rem ti don ni in alang full crook hi Dortmund tante po khel thin kha niya sahni somni pali ni puilain Dortmund atangin paun maktade sompakwa sengin West Ham hian an leya ani hian West Ham tan match somni pariat khel to in goal thum chau alakhung USA hian nakum sahni somni paruka FIFA World Cup athleng dona Canada le Mexico nen anin thlen trom don ti kan soi to thin kha ma se ram then khatan chuan USA in World Cup athleng tur hi chanchin lom om lo atling thung USA President Donald Trump hian Iran mi te Senegal mi te Ivory Coast mi te le Haiti mi te an ram USA a ankal a phal sak lova heng mi te hi USA a ankal a khap heng ram pali mi te hian USA an lu thei don ta lo ti na niya FIFA World Cup khel turin heng ram pali te hi anin petling vek box si hetiang ani chung hian Donald Trump hian heng ram pali mi pui te hi USA a an lu a phal sak chuang lova heng ram team te le staff te ba ka player chung te chau USA a hian anjin a phal sak chu wangin heng ram pali te hian USA a tantu mumal an nei don ta lova an ram mi te tam tak tantu an nei ve don ta lova ni hetiang ani awang hian Canada le Mexico a World Cup khel tu ram somli pariat mi te zalen takin anjin thei dona USA a chuan zalen takin anjin kim thei don lovani boi thak ta chu heng ram pali jinga hian semi-final thleng omta sela quarter final po thleng sela World Cup a round poimo taka in khel en tu mumal omlo nuain team pani in machonte stadium a fans in buk tok lo lutuk ten an troi om in khel kan muthut mai theya chutiang a thlenna chance chu asang ta hle chutiang chu a thlenga ni nga chuan neu tam jok a hring chuak ngei po in arin omani in khel result lama luta ila Nizam Khan in elna then khat khalchun zomania chungjinga chuan La Liga a Athletic Club le Espanyol in machonin mikhwal team Espanyol hi gol ni gol khatin an chakani English Premier League a po match khat khelni in Fulham in an mikhwal Nottingham Forest sikhat final neya golom chun hi first half additional time a penalty atanga Raul Jimenez an akhung ani Raul Jimenez sian Premier League a penalty tum som pakhat pe to in a pet goal 5 veka Manchester City midfielder thin Yaya Toure record penalty tum som pakhat pe ta pet goal vek record kha ani rual ta chi ani Premier League chanchina Yaya Toure le Raul Jimenez te chau hi penalty tum som emo aya tam emo pet to zinga pet goal vek om chun an ni meka penalty pet lama sul nu an nei thahle Premier League a hian penalty pet goal tam ber chu Alan Shearer ni in tum samruk pasari a pet atangin tum samnga paruk lai a pet goal Southampton playmaker thin Medle Tisir kha asul nu a thahle boka penalty tum somni panga a pet atangin tum somni pali lai a pet goal ani Premier League chanchina penalty tum somemo aya tam emo pet to zongjong zinga conversion rate nei sang zual te chu Yaya Toure le Raul Jimenez te hian kan sei to angin tum som pakhat ve an pet goal veka 100% conversion rate an neya Medle Tisir hian tum somni paruka pet atangin tum somni panga a pet goala a conversion rate hi percenin za somkwa paruk point pahni ani Danny Murphy po khan tum som pakwa petin tum som pariata pet gola a conversion rate hi za somkwa pali point pasari ania Callum Wilson hian tum som pasari a pet atangin tum som paruka pet gola ani ang bokin James BT po khan tum som pasari a pet atangin tum som paruka pet gola Callum Wilson le James BT te conversion rate hi somkwa pali point pakhat percent ani Julian Dix Khan tum som paruk atangin tum som panga pet gola somkwa pathum point pariat percent ni in Cole Palmer hian tum som pali a pet to tangin tum som pathum a pet gola a conversion rate hi somkwa pani point pakwa atlinga Bukayo Saka hian tum som pathum petin tum som pani a pet gola a conversion rate hi somkwa pani point pathum atling anni hoba ka hian Arsenal legend Thierry Henry Khan tum som ni panga petin tum som ni pathum lai a pet gola a conversion rate hi somkwa pani percent ani Nizana vek Italian Super Cup po final match khelni ta in raya ta final match ha hian Napoli in Sydney fine Bologna an neya champion no moi an choi Napoli goal ni te hi David Neres minute samthum pakwana le minute somnga pasarina a akhung te anni Napoli hian Super Cup no moi tumthum an choina ania Italian Super Cup hi Supercoppa Italiana anti thin boka
kumsang khazakwa somriat pariat atanga kheltran niin ama chuan Serie A champion team le Copa Italia champion team in an khela match khata anin chingfel mai zela ma se sangni somni pathuma tangin ankal phung antidang lama Serie A te bula pakhatna le panina a amor bok team te ba ka Copa Italia champion team le runner up team ten an khel ta thina semi final atanga tanin champion an zong ta thina match thum khel thin na tournament anita ani tuntuma po hian Napoli Bologna Inter Milan le AC Milan te anin ela Napoli hian AC Milan an hne nuwa Bologna ne in champion no moyan choi nizana vekhan afcon in elna khelchun zom ni in Mali le Zambia te gol khat ve ve khungin anin hne to ka South Africa in gol ni gol khatin Angola an hne thunga Egypt po in Zimbabwe la ka point thum an lo chuak ram Egypt le Zimbabwe in machona hian gol thum aluta minute somni na Zimbabwe hian dube mangin ma an shwaya ma se second half minute somruk palina a Manchester City forward Omar Marmoush mangin Egypt in an sud vele heminu hian gol dangalu bel theilok lova hun top don hai minute somkwa palina a Egypt superstar Mohamed Salah in larin gol ni gol khata an chakna gola khunga Egyptian point thum hlutak an lo chuakani Afcon hi zan ina khelchun zom le turania daruka DR Congo le Benin anin machonanga Daria le chanvea Senegal le Botswana in machonin dar som pakhata Nigeria le Tanzania anin machonanga dar khal le chanvea Tunisia le Uganda anin machon don bok zanina vek hian English club ten elna Carabao Cup quarter final khelin Arsenal anin landona Arsenal hian Crystal Palace mikhwalin dar khal le chanvea anmani khelmola Carabao Cup quarter final match an khel don ani match khata in chinfel turani awangin zanina hian semi final lut jok achiang dona achak jok team hian semi final a Chelsea an machon don ani Carabao Cup hian semi final hi double lekin home le away a an khel thina final match ero single lekin an khel le thina ni transfer thuleng kan ngai thlak ma in topic danga chuangkai lokila European Golden Shoe chungchang kan soi thina hei hi Europa gol khung thei tak tak player tena anin chu thin ani he choi moina hi sangkha jakwa samruk pasari samruk paria season atangin an semtana ankal phung siamrem zelin tuna ankal phunga chuan European top 5 league kan ti thin English Premier League La Liga Serie A Bundesliga le League 1 haubi ka hian gol khatin point ni akenga UEFA rankinga parukna atanga somni pahni na chunga omli ka gol khatin point khat point panga akeng thunga rankinga somni pathumna chin noilam zonga gol khatin point khat akeng bokani league ranking asan paule gol khatin point aken atamti na ania achan chu league ranking sanga chuan gol khung a har satwangani tun season atan po he choi moina hi semle turania ma se season ala zolo awangin tu in nge dong don ala thiat lo ma se in elna ero asang le hriatelata na tha chu European Golden Shoe hian Champions League goal te an chiar tel velova an chiar chu tual chung football league chawani cup competition dang engma an chiar tel ngai lovani ti hreta ila tuna an thlen to china Hurricane le Erling Haaland te hian goal som pakwa ve ve an khung towa chu wangin point samthum pariat ve ve an nei meka an din mun a tha hle Kylian Mbappe hian goal som pariat a khung to awangin point samthum paruk anei tling to boka Mbappe hi Hurricane le Erling Haaland te elpui ber ani tuna Latvian club tana khelmek Darko Lemajic hi atam jok chon kan hrelo mai thei kum samthum pahni mi Serbian striker hian Latvian club RFS tan match somthum pakhat atangin goal somni pariat lai akhung tling der towa ma se an league omna hi rankinga top 22 a atel phak lo awangin goal khat point khat zelania chuwangin point somni pariat chaw ala hlo chuakani Feyenoord tana khelmek Asian player Ayase Weda hian goal som pariat akhung to boka Dutch league season kalmeka goal khung tam berani ma se an league hi rankinga top 5 league a antel phak lo awangin goal khatin point khat point panga zelakenga chuwang chuan Ayase hian tuna hian point somni pasari anei mek ani European Golden Shoe hi player ro pui tak tak minglian tak takin an lo dong to thina he choi mena dong tam ber chu Argentina superstar Lionel Messi hi ni in tumruk te meu adong to a heng tumruk adon te hi Barcelona tan a khel chunga adon te vekania Messi hian European Golden Shoe dong to zinga gol khung tam ber record te posiamin sangni som pakha som pani season khan La Liga a gol som nga te meu akhunga
point za thok chuakin golden shoe choi mane dong to zinga point thok chuak tam ber record tun thlengin a chel ta zelani chubaka chuan Lionel Messi hi golden shoe choi moina season thum chung a zone zata dong thei om chun ania sangni som paru ka tanga sangni som pako chung khan he choi moina hi Messi hian adong 5 vekani BBC na transfer thuleng a lor khom atar lante sei chun zom ta ila heta hian talk sport in tar langin Manchester United chuan midfield thuam chak andua chuwangin Atletico Madrid atangin Conor Gallagher kum somni pangami English midfielder hi laklu tumin tran an khome ka midfielder dangpo laklu tumin ma an ladoni in atar langani Sky Sports in tar langin Tottenham chuan Bournemouth atangin Ghanaian forward Anton Semenyo hi laklu du hle ma sela an elpuite an len ema wangin beise an nei sang talova Semenyo hi chanthei anin beise to lovani Semenyo hi Manchester City Manchester United le Liverpool ten an beise meka Liverpool phei chuan Isak hi ain liam rei viau don ani phei chuan a release clause a leimai an du don ni te in tarlan alo om to ani Anton Semenyo release clause hi pound maktadwe somruk point panga ania release clause chungchang hi lathra fia lo te po kan omai theya kan soifia to thina in tlar ni khat lek tak takin soifia talokila release clause an ti hi chu player te contract a an khelmek na club nena anin rem na zinga anda tel thina nia entirnan Anton Semenyo release clause hi pound maktadwe somruk point panga ania hetiang ania wang hian Bournemouth hian Semenyo hi pound maktadwe somruk point panga a leingam in om chuan engma kan soi boi lawang Semenyo hian azom du chewani chuan azom thei bokang tia anin tiam kam na ang ani team talk in tar langin Aston Villa chuan Wales player Tottenham tana khelmek Tottenham ina shal an phaltak Brennan Johnson hi laklu tumin ma an lameka Crystal Palace point Brennan Johnson hi laklu andu Football Italia in tar langin Chelsea defender kumsomni pasarimi Axel Disasi hi AC Milan in January thahian laklu antum don team talk in tar langin Chelsea le Manchester City te chuan England youth player zingami thangdong mai kumsom paruk mi Jeremy Monga hi laklu antuma ani hi championship club Leicester City tana khelmek ani Italian chanchin boten tar langin Roma chon Manchester United atangin Dutch forward Joshua Zirkzee hi laklu ngai an duwa kumsom ni palimi hi January thachungai hian laklu antum hemi atan hian Roma hian pound maktadwe somthum point paruk the chu anin huama ma se hemi an pek dan tura hian atira pound maktadwe li point pali in pe photin ni pui transfer kongka hon huna pound maktadwe somni paruk point pani in pek le anduwa chutiang tur chuan United hi andor mek ani Florian Plettenberg in tar langin Newcastle United chuan Frankfurt atangin William Osula ho dilna andonga hemi chungchanga hian club pani te hi anin dor chun zom zelani Newcastle hian Osula hi mun poimo an chantir theilova hetiang kara hian Frankfurt ta in tuasiam tura kaltir mai hi anrem ti ni in then khat phechon antar lang to ani code offside in tar langin Manchester United le Newcastle te chuan Portuguese midfielder kumsomni parian mi Al Hilal tana khelmek Ruben Neves hi January thachungai hian laklu antum don ESPN in tar langin Real Madrid chuan kumsom pokami Brazil forward Endrick hi French club Lyon azom an phalsaka lonin season chonhulam zong akhel anrem ti ani Florian Plettenberg in tar langin Leverkusen chuan Brighton atangin kumsom pasarimi English forward Harry Howell hi laklu antum code offside in tar langin Chelsea chuan January thla hian li latangin kumsom parian mi midfielder thangduang tak Aya Buadi hi laklu ngei antum ani Ole khatichin kha tuntuma football ti kan ngai thak the chin chu nile photro se